Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajimi kuba piese ngangi kalengku nake Rikana Islamia Dewi Putri M Batu Riprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Kalasak B Universitas Negeri Makassar. Bajimi anne alua nia ero kupa piese ngangki salah sekre tampak pak Jepang nia kari daerah Takalara. Ia mi antu arena Pantai Punaga. Anne tampak pak Japanga Rikana ya Pantai Punaga tampakna anjorengi ri Kacamatan Mangarap Bombang Kabupaten Takalara. Punna tawa antama ri Pantai Punaga nikuleki abayara 15 sabu. Pematim populerna iare kaporena anne Pantai Punaga sanak mi jaina tau ngisengi anne pantaiya. Apalagi punna allo-allo libur sanak menton jaina tau mange anjoreng. Mulai anak-anak cakdi sanggena tau lompo mange ngaseng. Punna tau wabatu mo mange anjoreng sikali saero-ero namo mange. Ka anjo tamparanna sange mami gau jenikna. Jari gagai ricini. Pamatimporena poeng anne Pantai Punaga lek baki ni pake apare peleng ia mi antu peleng talanna kapala Vanderwyk. Uru-urutan ngonjo ki anjo Pantai Punaga dicini memang mi katangkasana. Tamparanna poeng jenik nasanna cinonna. Jaina poeng tak bintak binggaga ampariki matana tawa teyai amari anciniki. Anne poeng pantaiya biasa nipasingkan mai siagam pantai nia kari Bali. Pamatin jaina tawero angkasia ki bajina jenekna anjo cinonga ri Pantai Punaga sanak jaina tau naung at lange-lange ri tamparanga. Nia poeng tau maiji na amme kalena. Batu-batu karana poeng irawari tamparanga at rupa-rupa mi warnana siagan tanjakna nampasangi mamo gag. Ingka pun namai ki anjoreng nikulle tongki anggut rangi siagam palang-palang jappa kania todong batu-batu lacu siagam batu-batu cidu gasing katena di palang-palang jappa na ditapecor ja siagan na todoki bangkenga. Jaina poeng lamungan bunga-bunga ilalang at tampak tas susun rapi siagam poeng jaina pokok-pokok lompo anjoreng solana akulle ki irawangana amari-mari natena nataba duduki allo. Kuletongi poeng anjoreng ki atunu-tunu juku rungana anjo pokok-pokok. Selain akule ni pak jari tampak pak lak langang, akule tongi ri pak jari tampak a foto-foto. Ero ki a foto-foto kale-kalenta iari ka arena a selfie-selfie. Akule tongi poeng siagang ki bija pamanakanta a foto-foto. Iare ka arena a foto keluarga. Tiai pokok-pokok aja bawang akule ri pak jari tampak pak lak langang. Mingka niat tonja balak-balak iare ka biasa ri arengangi gazebo. Pun nari pake mo anjo gazeboa tena mo poen tawa nak bayara. Sikali ji tawa ak bayara ia tompa anjo puna nantama ki mae. Pun namai ki poen ri Pantai Punaga tea ki karo-karoi amotere nasaba punna karueng akulle ki acini mata allo talang iare ka diarengangi sunset. Jaina mo poeng kios-kios pak balukang ribangung solana na mani-mani tawa aboya apa-apa ni kanre na tena mo tawa na joja lampa bela-bela. Nia poeng biasa pak boya juku naleki na pak rarai solana na kiero ambali juku anjo na boyaya ri tamparanga. Ka anjo juku nairanga sana inji beruna nampa tena sikali na bokno kasangin juku silalona nagappa anjo paboya juku ka. Jari pun namai ki rita kalara tea kita kalupai sengka anjoren ri Pantai Punaga. Tena jana siapa ri bayara pantamana mingka puna ilalangki sanak gak gana ricini pemandanganna. Pokokna puasa maki. Kujamingi merikate tena na disasalaki kalenta puna batuki mange anjoreng kasanak mento memang porena.
sama turu nakia bulo si batang ampa entengi utapan ranuangku mae makin nakia sama turu karena tuma parentata peaki erola si gendra jika tutu iki tribajika ikan te tau polong bangkenga tutu kidri pangadaga ikan te tau rigalesonga tutu kidri panggauka ikan te tu mangera bombanga bajiki ampe ta ikan te tu mapaga sunggua asentongi empo anta ikan te tau sandrobonea tutu kidri kana ripat talasan tanpa napadra punganta tagalara utapan ranuanku aman san nampak rasa nganta salewangan talasata asingana ia cuma parentata Sikam majinjo aku leku papiase ngamang ngerikat tengah pasala pantai Punaga kurang lak bina ke pamukpuran mamia wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.